Nepričakovanih 9 mesecev preživetih v vesolju je tudi za izvrstno pripravljene astronaute prav posebna preizkušnja, ki je za Sunito Williams in Busha Wilmorja postala tudi preizkušnja prevzetega raziskovalnega dela. Pričemer so vesoljske ekspedicije nasplošno polne nepredvidljivih zapletov, a tudi priprav nanje. We weren't exactly sure the extent of our issues with our spacecraft, so best course is to pivot and take advantage of the amazing place that we were was on the International Space Station. I think that Sunita also carried Cosmodrome, and 2 minutes into the flight, the first stage, as they're supposed to separate, one of them didn't separate properly and impaled the rocket and caused us to do a mid-launch abort. Na nek način se je vse to začelo v glavi Slovenca, pionirja vesoljskih znanosti Hermana Potočnika Nordnoga. Ker je pred 100 leti postavil izzive, ki so jih potem desetletja in jih še vedno vesoljski inženirji poskušajo rešiti, imajo izzive, ki jih je on takrat teoretično postavil. Napisal je knjigo, kjer so vse skice, njegovo delo, vsi izračuni njegovo delo. In tudi dan danes Slovenija vidi prihodnost sodelovanja ZDA zlasti na področju visokih tehnologij, kvantnega računalništva, umetne inteligence in raziskovanja vesolja. Pri tem nekateri zasedajo zanimiva nišna področja, kot je to DVSoft z razvojem merilne opreme. Veleposlaništvo pa je z dogodkom želelo spodbuditi še več ameriške pozornosti. še povečali naše sodelovanje z NATO, prezentirali slovenski raziskovalni in podjetniški sektor ameriškim partnerjem. Danes bo preko 100 ljudi, torej, ki prihajajo iz različnih poslovnih in raziskovalnih institucij v ZDA. Turning point, če se tako izrazim, oziroma preobrat, pa je bil seveda naš pristop k sporazumom Artemis, ki uravnavajo civilno raziskovanje vesolja v seveda splošno dobrobit človeštva. Daleč največ pozornosti pa seveda žanjejo ameriški rojaki, ki delujejo na področju raziskovanja vesolja. Sunita Williams je želela postati veterinarka, a je pristala v vojski in postala pilotka, kar je odprlo pot do zavidljive astronavtske kariere. Z 62 urami in 6 minutami, preživetimi v odprtem vesolju, je rekorderka med ženskami polna vtisov. Of course you could see the universe, the galaxies, sometimes flying through amazing auroras, sometimes seeing comets, looking back at the home planet, everybody, every animal, every plant that we know is right there, and you can't help but think about all of those people down there and how peaceful it is. And you know, my biggest take home of humanity is we're all here, we're all in this together, and we should all take care of our planet and take care of each other. Po dosečenem Olimpu se namerava Sunita Williams posvetiti mladim, ki jih zanima ista kariera. My biggest goal is to make sure that they're ready to take on the big challenges that are coming upon us, going back to the moon sustainably, working on that project so we can understand how we can go to Mars. So as much as I can, pass down the knowledge and then maybe become a veterinarian. Who knows?